online TV channel under Mandunishan Kosnyak. Kari poda ban lingwas me bana racha ku kui Dr. Machar kui Dr. Machar ke ta danan chai nang re lokaje aname update ke kui lokan jendang rodien wale. Ban madan chor lat bana je linkel ka jen la rame. Mi jira mi jidit gwas me gorno bi channel bi support bana we katin konde konkaling bu ko right bane ka ta danan ci korea to gaje re which ka juba ka poj ke POC3 ban right manan chor latin kan kon ta e dana ci ko to je kan kon ngach but intam chari pon mi jidit chaje no report mo bana yu linkel ka ta danan je to gaje ko bu kon dialtin kon yo lat bana ka ngai kel Kenyam gorjen obana ko ranye dung bukora ke dung Dr. Riek Machar ban right ke kwide ko bi kon manana chala den walle ke jen lugan jendang rodien ban jelin kel ke report dan chano ngwasmene jawo chalat gwasme minwa ye kele ta dana shi shaluk chajelat kije look Dr. Riek Machar jen chaje yok niam nyok chaje yoniam no karoje dana chalat gwasme chalat no jen chaje nang niam and look ko wachi karabe ki generator mandana la microphone kula connect je ka badi dial ba ka record ke je sit ka ngai kon la ka record ke dial kon la ka code wachi karabe chabat cha special code hearing dung Dr. Riek Machar kenene ka dang barotin kon cha yen ke cha la dun jen cha je yon niam cha nang ka chang medodien an walle ke jen chang an walne ma la chang ka jok jen lu dia jen dang ro jen ba cha je yon niam ka jo chalat gwas me Justice Stevens Simon ram mila member ka jen judge bani judges panel jen jikala do nene ba lu ba nyom ko aje continue ko Friday ka taran ci report kan lat ke je keni entame ko chetel karabe no ba je juniam so ci kan lat no ta ndan di karabe chetel ke je cha jula no ba je nang ba je nyok mo aje lat ke chang ndan la Friday ke chang be de ko la molka don jen ba lat ke je la ba kule la chang en wel ngwandien la chang wel ngwandien chang ndan ba lu ba je continue logo de lugan walle dio jangai kon dia no de lana mental ke cross examination de ramdan la lead investigator ke ramdan and meti Dr. Machar wudi shal ke Major General Basilio Thomas wani jaramdan de na ngut committee ke je sire me chati jene ke chenge dan ke mande ke tai dan chi me chinaro ke kwide no Dr. Machar kwake tem ke de ke nan ke di tai dan cha ko ya kan ge jere yuki jubo den jana na South Africa kene question de ko kienti chikan Dr. Riek Machar chikan nyoko mo goin kene no Riek Machar teke warga misha gor warga menyi chaje nang online ka mental ka WhatsApp micha share ne dia lambo chak chak do din chikan laden wena mone so metu wan to ko kien so right now ka jo dana chalat no baje continue ka jen changa mo mishal ka mo changa wel wan ka jok na me da la mandan dong de kon link ka kwide la mi chek chek no chana we ka report chano ka kwi kur dan chituok men chituok doro shal ka me e juba kur la POC3 kam nuare karodian cha report chan je linkel report dan chano chan right of course but men non kur le ngo jen bana lingwa me ka do dan chalat ke je no ka jo chalat gwas me jimedia kene dial kon chiro kene kon ke POC3 ka do dan ti kur che to je kora wa to ne ka chang ka waro ka jokala to ka pan chang sorry ka chang welkel pan ka pai welkel chokulo continue shuman wala ka jan changa waro to continene en ko do dan je to ga je che tegne ti ngwande ci liutin ano ne ti ngwande kala no dongde ka ne ngwane di but men che confirm god mo wane ti ka bakel yeken ci kete ne kene dan baro ko badde no ko wa ti ji bon to ngwan long tegatin wadan ci ko che tokten kwana lan ni je mandanan man nongo de kor ngum non kor ki kor bedi kam were korodien ke POC3 re wiki juba ano ki ngum toka
ka jo chalat gwas me chalat no men to kor ka je awa ke ngwen nuare tin shoro den niga ngai kon ngwen nuare na wa kan la phat kan al de domni yet kana de domni kamai kana ka war ka jo dan chalat no mi chi kan je ka war dar shar ke gwa ta je tino la ken ya ke ben wan ma den bi ken mach ki bi ken yat ba ke de ken na bo no chalado na me kan ngwen nuare ti wa ka konin dang jok chicken rit bajba chicken galat re which mo ka POC3 ka poch ka juba ke ngwana nuare chika ngwana joro ko kien gwaza mo ko kan chika ne ti chi yong chira mangai kona na nyin kan karodien okay wa ka kanin dang jok to chika na chenga je ga long re which ka do dan chari po cha no ga je wa cha ne tin kontin lanur community ba cha ga la lar ka mandan le rode wa cha nyan cha ga chola mane police ne you know police in kontila tere gre wiki juba chaga chol ko de kan dol ti de kan ka ben kap kan dol kon chaga chol no ke ni ki te lat ka ti chodi lut dol mes kan ka wal chol ga tramadoli met kan ka kwang met kan ka tap ti je ka long you know jen men yam na mo men rob dok to ngwane ka je ko chi kon dial chi kon ka bi bab bu kon duor en men to kriya mo ko je bu kon alat ke lode and then bu kule lamu gwa ko dong munaren yor ko mo dong sha tok then ba mu dien ba dor ba jo support mo lari so ne me nyu den o mite ram chi rek chi la then ba je dil ko dere ka jo dan ndong de kon linga je gwazo mo chala ro ne wa chu kurche to kam din kan dol karodin okay wari ka korean no wa ndai kur mo chu kan chu ngok police ni chu police chu ga me chu kan ga chu dwai nyal no ko de karodin kula bar dung do ken ne de konti la ngwen nuer ka jodan chala da wa ko ngan ke lung wa chi du dien wo de ken mai de ken ka captain and konti la police ni wa shu police ni chorin chu baran wen mo ka jodan chala ko wa cha ban ke ka munni ken pam ka keni lo doy ken kon eni gasni te lat ken me wan wen mo me doy ka mo ko shi ne de konti la ngweni tin chi mat ke chi yong wa ko chikan gujen ko chikan ben ka keni kana pam ko bukan police ni wa chwaram ke chai bar ka keni ko la ngwana nuare no wa je do badana barkaran ni ngwad mo chara mo chai na ke chai tong ni ngwad mo wa chu ngod ba ban keni ten ban ken police ni ko ngai kon ngai nuare no chu police ba ju kan ju gujen kan dor ba di choren chu bar chu ko chu loire rewi ke juba ka jawdana chalat no wa ken ka we gwal dan de kam te tin ko wadal kan ko dong de ka lo ke community ana ka do bdan chiran chi liu kija no chu rodien churit ka jen do mo ne chu gon wari kan ga yo bain ko re ka lo chu wari lo ni do be ka ja ka kwini gani ka ta dana chikan yonga ja ka tramadoli wena mo wa jen do bdan to kor ka ja mi chiga do no wa chi kor cha tin la kor mi ajen gwa dana wonna ka miliu na ka je chu na chu yeken chu tesne no gwa mo ko ngai kon kor no kor chi simple thing kor mi che tok la we na ko bi na bi ke liute so na mo mi pan na mo ne en wala wa chi na nyo mo lo na tin wala re kor mo ne chiram ke che liu pan wala wa chi liya che chu nyo din nyo ka jen chang ka jo ko me re kontine wa chi kor mo che ro nyo ko me le rode re POC3 ajen do badana liu na ka je chi chawne ka ne dang bakel ti chi liu but chiniri ngwan kan different report kan no lat kan no ne ngwan batana de kan ne dang bakel ta dan chi right kan ka je ko na ta wa dong tan no liu dul wal ba ka ta dan na ra moy bot ka je ko shi bot chi gidit so jo me mi shalat kare ga dan shoda lat revision binami ka POC3 so de kon dial te ka ngach murong ano kor to ga de kor ne de kon to ga kan ne tin kontin ngwan nuare mogoro de family de kan ngwan de kan kala laptop kana kon ka kan tramadole ki walten je kan kon yar kan ngani long ajeli ngene no te ka suggestion mi cha to bono mi ram te grun wal badak de te ka kam dare je te ka kam dare te ya ka juba ko mi cha lo jing ne la kam kuna la sep je le ya gwa ko mi natin na mo chi chong jega chi magwa jo me mi cha la no che to re wuchin ni mi wa police ne kan la wa gwa danan te korte ten ko ji kan ngaje no dong de ko gor kede nawo ni
lo ne de to chi ge ye ken chi ge test ne na tama re which win mi so again lera nyam na mom de kon link lera rawde mo just right chana we ka lera dien gwasmene lera ban lin gwasme bala jo ran chalat jo me la de natin konti la GSP la yo kid gwang faction no te Michigan denied kanishi naro jeno ne ki kuma SP la yo kan la no GSP la yo kid gwang faction e kanishi kan de wono no de kan kwakur de kan cook SSPDF doran shal ke urur county ke jonglei state gwal dan te GSP la yo tiketin ka te kid gwang faction tetin ba no chi GSP la yo kid gwang faction ti kan denied kan ne jene planda no de ne kwak de ne ka kam government ki kuma kirmi yadi de la SSPDF kan na money chi talk ke statement mi kan release mu kala nyaka ye kelan tama kan ne kani de da cha pere ka je lat ka run wang long de ni tin to pin Dr. Yang Machaten dorachal ke piri payam ka urur county si ramadodian che nyoko ro chala county commissioner James Gat Kor Galwak che ro ke jimi diano nene kor che to run wang long ka taro jen gwadlan kor we to ten ka to ka kam espela yo kene kana kume kidgwang faction espela yo te pinya Nathaniel yet chinetin content pin General Simon Gadwe dwell chikala do gang kana rodien according to the commissioner jene charam kel cha jenek chane dangro cha mu ka bot no ka wa chuere a choro de shu palpin ka war ga mi cha gor gwase me lieutenant col ne nyang goingai ramdan la press secretary ko office dung General Gadwe dwell no she can kuma darma charge kana gwani no ne akane tin content makane adundo shine ka tagyok ko long ne obete ka kor betuok chinera I would bane chinera would go down to be that so mun jen wo cha be den kan it contra de SPLA could go faction cha be den charge cap jene shi kan me shi kan condemn ta danan cha kama kaje kan ji kuma SPLA wo could go faction kan mo chi jen bane wo kam gang ne ro da ko shine goro de ne nyin ke kuma SPLA yo ka ta dan kalat kaje kolon going che dismiss manan chalat ke social media no ikit gwang ikane tiga ko de kan match de kan ketop de kan ka kam kuma SSPDF ajana mo shi report mo shong aja report mo e baseless care lies ajana catch mo chala da kuma SPLIO supporter ajana tel dibab ke tang mishine la no de top de kam netin konti la de SSPDF ka kan ne tel ne ling boke kuma SSPDF ka taran chiken la keje jenni en kuma tel ne kor keje koran tuok ka kam SPLIO kan SSPDF jen taran chiken la keje non mugi kono gwase me kor miche tuok che mangai kone kuma SPLIO tika ko de area de je dak che mangai kon ne shangano de ni SSPDF gor kan duobo lonko de kan mat ke de indin kokin especially che de General Simon Gadwe dwela la kuma SPLIO kit gang faction wa kan tiken kelling ka jawdana chalat ajen mo kwaye lar jen wote ga mechi che kan gorno de kan ga kam kuma SSPDF ko right now sharing bone ka roja chalat gwaseme kene ne itel ne kor ke SSPDF koran to ka kam government kene de ni tila de ni SPLIO ka jawdan chalat gwaseme ne so ko kujamo kuma SPLIO kit gang faction kene ngot ken tiken pinya kan ngoda tiken pinya Simon Gadwe dol shikan matke kuma da kama charke shikan matke kuma kirmi yadit kan lip kane o de peace implementation de jalat ko de ren ko matkel ke kuma me dak na pinge je jene gwaso me ka jodan charat ke je General Simon Gadwe dol she Dr. Yang Machar je beleno shawore wiki juba ka shawe lipten alo chalet ye chigo matkene kirmi yadit jendo be dane daga pinge je su kan su dak pin ko kor ke me chatu ne team peace agreement charge sign so na mo jen do dan na pinge je charge la do ne de ni SPLIO kidgang faction kanene gone ne mal telecom gone but me ba ne gor kuma SPLIO tene ko binero da gang
chala do ne CSSPDF kani National Army kani chicken book la top ka gwal dana bokan ten bokan ke pere kalankan badan de ni SSPDF ke helicopter yen dana men bokan ke je cha bong no gwa dana te GSP la yo kid gwang faction ten bokan ni gwa nen content Dr. Riek Machar te ten la de ni Dr. Riek Machar la SPLIO force kani den kon bokan cha jan mi de me SPLIO kid gwang faction en wo tele ne rek kume mala kume kin yadit bade kume SPLIO pin Dr. Riek Machar te rek ne ke kume marwa ke kin yadit shi kana la no ne kan GSPLIO kid gwang faction no tiken ko bika mat ka tamal ko mo mal weben ba chicken kor ken chicken kor chicken gor cha jo me cha jala reken ajen andana gor no de nyaga yakel mulu kon jok ka ta danan te kuma ni kaja chitke kuma Dr. Riek Machar kuma Dr. Riek Machar ajen the main party ajen the main party mi tan mal ke 2018 mukule tetena tamen o gor Canadian but che bin ken no china rodin ling ko shikir mi yadi che gor jeno be power be je consolidate ke be jarom koroda ke che gor te garara din de te ka power danan tetin so che dia yo gakrar including SPLIO kid gwang faction ba che ga jojere kuma ka che gor de ka mat kana Simon Gado jol jem ling yana dio je report nyam mi sha jeling che ngaje no shi SPLIO kid gwang faction shigane ke ne shigan ga jaga juba tine ke ndega pe bo ngara wiki juba tele report cha ka no go right ke akir mi yadi cha ga gagrar shi ke men cha timan peace initiative ba cha ja gagrar so gagrar ko di Ramadan la main opposition at Dr. Riek Machar metela Dr. Riek Machar kan bon dialati wona ke UPA wona ke gen SPLIO kid gwang faction kan dial watele ka way out unless cha Dr. Riek Machar cha ja konluñ che ben ka peace agreement ken kir wajin ba bon ko kenati ba ko le gujeno tiken ka lwanki tiken ka gwas ko garan dial wala ne ke jo paadi ka dung Dr. Riek Machar so jen jo dan shala da me goro ba nyaka yekel ke jen jo dan shali nge jemene bana chongon gwasme goro jin bi channel bi je support ka bi subscribe ka bi notification bell bi je twan mi cha te ka mi chala rai gwatum be chomala shi be keji ke tin kon gor kon no de kon ka manali ani bi ate ka mal gor